Yene kumuthondeka biũ. Pauo papa sio gukite ni team master kana mundu. Kana team master kana mundu. No riu tondu na team master ri. Tauma thoko. Official riu wakirwo geithia muthuri waku. Taru gerwo geithia muthuri waku ri geithanagia atia? Inde muthuri waku. Muthuri waku rutaga wira kameme tagwo team master. Turiega. Turiega. Nditagwo Margaret wa Gathemba. Ngai. Ado marwarire. My child is winning. My child. My child. Ai. Watuma nginya ndereva wa Petanze okire. Petanze ndereva ni acomoka haria kirori-ini na no arurumie anytime. Arenda atia? Riu urenda kuruta wira riu ugucoka utwire atia ni wageithania wa Gathemba Ni wa Gathemba. Baba wanyu arutaga wira ku kairitu? Cokera ukwaniriire kidogo. Baba wanyu arutaga wira ku? Baba witu eho. Baba wanyu, your darling. Babe. My daddy. Kababa, My daddy. Zati arutagira ku? Arutagira kuria kameme. Kuma na sigana. Na baby top doka dunya yo. The insecurity. Insecurity direct na doraga nake. Gai. Nini ndeka baba gakwa. Nĩnyonaga ũrĩa mũthakagia na ndikenaga. Gai. Ndagĩka icio. Ũyũ nĩ Kwanza Friday. Nĩkĩo team master kuga nĩ ũrahotana. Na tiwe kũhotanĩte. Rĩu ũkwanjia rĩu kũruga kana wendete kũruga kĩ? Niĩ. Kamũkimo nĩ ndĩ Mũgĩkũyũ. No nginya ndĩmũtuge na mũkimo. Na wĩna mĩaka igana switi? Nigetha tũrĩkie ũhoro ũyũ very fast. Mũtungaji agĩũka Archbishop wa ng'ombe arĩkie. Ndĩna mĩingĩ. Ũyũ wĩna igana switi? I'm sweet 23. Haya, nĩ kana, wagwĩra kana. Wewe wacha kuchukua nini? No ndirĩ kana wakinya nĩ. Nĩ ũgĩte Nyeri nĩ ya representwo uko nĩyo kaunti ya Wamunyoro. Ndĩroria atĩrĩrĩ kairĩtu ka Gathemba. When do you have a baby? Not yet, or you have one or? Not yet. Or in heaven? No, okay, but he has to go. Okay. Arenda papa wao. Well done. Ucio ngene ngegeithani nĩ heo barathira hau nake ndoe na nginya nĩ mũgemu ndama. Patua gift empire Spencer na majani ya LNT. Madini nĩ mogwĩbanga ũhiki. Thia hau kana itawa nduire ũnjeterere. Ĩtagwo atĩa? Ũcio nĩ heo kĩheo. Kĩheo nĩ akũhetwo. Nomenya Ngai nĩ Ngai. Kajibu akugete no ũrahotana. Chafu ni duka ni chafu hii nakwambia. Hii ni town. Leo option yake tigale mweka jimu. Ĩtagwo atĩa? Cecilia hananĩrĩ na mami nĩ ũndũ wa haya tondũ ũrathomagĩra kũ? Nyeri. Kwanyu nĩ Nyeri? Ũrathomire kothi ĩrĩkũ? Kana ũrarĩkirie form 4? Ndĩrĩkĩtie. No ndĩrona wĩra. Ũrathoma kothi ĩrĩkũ? Kuruga. Ũrenda kũruga? You're a cookara. Good. Tuma ngeithi. Na wĩrutagĩra kũ kũina kana nĩ ũthiaga ndaci? Haya. Kajimu ena kambuni wa kwandĩke kũruga. Haya tuma ngeithi. Ũgĩte mamu witũ. Ekũrĩa kagoci kwa Gacagua. Na njisi ya mũgũkũ. No nĩ kũgeithia mũndũ ũmwe. Waku? Aca ndirĩ. Nowe. Wacire mũndũ. Atĩrĩrĩ, tũgũkĩte gĩthero ikũhingũra nduka na rĩu he cira rĩu weombũka. He cira. Ũrĩkũ my dear? Mũithaka wa Jenia. Mbeca icio citĩrwo nĩ ndama. Ũcio nĩ ndama ũraruta wĩra ũcio. Ayo muoyanĩte rĩ, reke tũigue. Nĩ mũrĩ mwacemania babe? Go. Thĩna mũingĩ nĩ wa ndwara. Arugagĩra karaiko. Ngai. Waine. Ndikagucie na nĩ ngũthiĩ gũkoma. Aya, ndũgũkoma. Ndũkĩambe ũine na mwanake wĩ haha twahumba.
Niki uralia oyo corona wale ko. Aya to dance. Aita kwate mwanake ucio witu. Kevin Mwangi witu. Niwe gukatika. Haya, uikaga atia guko Githurai? Napigaga show. Unapigaga show? Uko na mtu? Bado. Unatafuta? I'm searching. Nikupatia huyu mdenge? Huyu. Hata kula fare. Tony otomaga. Uko na miaka ngapi baby? Mimi? Kuna 23. Wow. Ewe. Ona inyo tumutiria. Namukerera Mwangi fair ona inyo. Is unfortunate. Very fun. Haya, twende. Piga tuone vile utapiga. Haya, akana. Mwangi about the kiroti satio. Oh nene. Mwangi top. Mwangi rake genio muno. Mwangi rake gothire kire. Wow. Dama Mobile Spares. Githurai 45 0725 10 0725 piga order 0725 10 unauliza kama wako na earpiece, touch screen, motherboard zote. Hata tunaona tutaleta mpaka Dama Technical Institute, you know, Dama Foundation, Dama everything Dama. Haya twende DJ. Kai waki ohora. Sikiza mage. Waje sikiza mage. We. Bebe tita tika igwe Mwangi. Unataka ngoma gani? Nataka Kijaluo. Nataka Kijaluo. Sawa. Sawa. Si ni kampuni ya kila mtu. Toto maigini. Mora ya duka ito. Ndani yake sagi. Gai. Ndio unaenda kwenda kurudi. Unaenda kwenda kurudi. Mimi yangu nakuwa na talent. Napenda na to hema microphone zote ile ikiwa Anasema nini? Atende mchukue juu. Oh yeah. Ama pande kwa track. Gademba mchukue juu. Oh okay. Oh yeah. Ah! Hata nikusikie. Mwangi. nilikuwa natafuta job ya kupiga show. Juu job yenye nilikuwa nafanya. Nataka Githurai 45. Mimi nimeng'ang'ana kutafuta job ya promote. Kazi nilikuwa nafanya. Nilikuwa niende leo lakini boss wangu akaniambia nikuje hapa. Nijaribu kama nilipata job ya kupromote. Unafanyanga nini? Mimi nafanyanga kudance tu. Oh, kudance. Umesoma mpaka wapi? Mpaka form 4. Mpaka form 4. Tukakutrain kutengeneza simu, utaweza kutengeneza? Mimi mkini hata my dad alikuwa ananiambia anipeleke course. Sasa nikamwambia sasa kama tuna do. Sasa ningangane. Ungangane. So unaweza shikanisha hii maneno ya simu?
Mkinifunza. Utashika? Ama job yetu tutakupea hata kwa dama. Hata niko nataka kufungua stock ya kuuza makava. Kufanya kazi yangu. Kwa business. Unataka kuchorwa job? Niko nataka hata kama mtanisupport. Niko nataka kufungua job. Sasa sisi tunaweza notanes tukutafutie job. Nashukuru. Githora inywe murona atia? Inywe mutu athaga riu. Inywe murenda atia? Tumutindike goko kwa dama. Ithe tiguo. We ni wandikwo muthi. Ni HR Gladys Muthoni wa Kirumba. Kwa dama. Domi uko wapi? Domi apande pale juu. Domi wako ria kwa dama. Surely. Erago disability is not what? Disability is not what? Domi ndio huyo Domi. Sasa wewe ndio mdosi wako kuanzia leo. Umesikia? Domi na wala agie. Domi umenichukulia umoja woye. Akuje na TV yake pale kwa shop. Nitamtengenezea. Sawa. Haya chukua uko na simu oya Bwangi. Haya pandishwa pale kwa track. Muende sasa upelekwa kwa Domi. Alafu mdogo tu Daudi wa Moyave ni ojore na beo odomire. Very good. Wewe tuendelee tusiendelee? Shika one. Lehe mwaki. Lehe mwaki. Mwaki ana kilo. Akina Domi usiharasa akoka tu. Akakuwe. Koka. Oh! Wow. Toko Liz wera wa kumwoyaga kamwigira haya kametha-ini agatura kana ajiriro na totururu athiete uguo agatuma gwako ya thimu ya customer agacokia na ni thengio muno ona totare turerwo yes ni twerwo ni mundu gwitwo Domi. God bless you so much. Over to you, Master. Tunaweza salimiana sasa please. Aya, thank you very much. Nikuithanetie tegeda haruka goko kageithia ndu. Endelea wira. Akatobe twandike Mwangi. Hora squad niguo. Tore Mwangi iko na weci na Mwangi niona wira ri. Ena Mwangi. Haya, reke ngwire mundu gwitwo T Master. Ni ndagathiururuke muno. Twina kambuni nyingi muno guku. Koguo no ari ona kaundu. Na ugeikuruka. Ndungegitiga watwetera muini umwe Joel tubange muini umwe very fast. Joel. Haya, D-Bull. Rai ageikuruka tondu tutigitie ndagika 4. Julius ndrone haha. Ona heka na kage gwira gwa kauma na poemu. Na gwiciria kario area gaburu uranjira u. Ruth wa mam pia Okay. Julius. Haya, tuanze na Ruth wa mam, ndio? Right. Wapi kelele Ruth wa mam? Ruth wa mam, Ruth wa mam. Wapi kelele Ruth wa mam? Hey!
iende? Tuendelee ama tuendelee? Wapi kelele ya Chomba Junior? Wapi kelele ya Chomba Junior? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Judy. Thank you so much. Tuthiete wega muno guku ni Githurai 45. Turaiga Githurai 45 Dama Mobile Spares. Tuko area kama bacteria. Thita na ndagika ithathatũ na twi gũkũ nginya tabarĩra ya kwĩgangara. Tũrĩ na mũndũ gwĩtwo Gathaiya Dennis the Sheriff Koni wa Thoita. Aini nĩ tu arĩa matumagarĩtie nĩ tu maũndũ magakorwo me very good and very nice. Njĩtagwo Baby T. Over to you, T Master. Thank you very much Baby T. Na nĩ gũkũ mwana wa njĩra kwamũkĩra na njĩra njega mũno. We happily married? Very happily married. Bebe yako ethire kũ? Bebe yako ethire kũraihu. Very good. Yes,
Uka yoguo muhana. Atedo. Arenda atia. Mutu wa Spencer. Ni uroka. Judy. Judy.